Sanibonani bazalwane, egameni la Jesu Kristu lo inkosi. Amen. Sanibonani bazalwane, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyayibonga inkosi yemusa lesiphelo musa nalamhla ukuthi singaba khona. Ngicela ukukhumbuta ukuthi kungumusa lomkhulu ngoba siyajwayela nje ngoba wonke amalanga siyavuka but ngicela ukukhumbuta ukuthi awuzange sophile kuleli langa lalamhla. Awuzange. But inkosi siphile lo musa and uyathi umusa lomkhulu ngilokuthi siphile. Ngoba lokuthi siyaphila kusho ukuthi into dingashintsha. Noma ngabe simo sakho sinjani ngicela ukukunika lesibinzi sekuthi ngalokuthi uyaphila into dingashintsha. Amen. Siyayibonga inkosi kusiphana lesithuba egameni lenkosi. Amen. Ngicela lamuhla bazalwane ukuthi sesibuke ngeliso lenyoni. Hayi angibuyele ngalesingisini bazalwane. Leli gama leli nawe ngifuna ukuphi vocabulary wathi nje ukuthi hayi lamhla besifunza ngeeschatology. Amen. Sana eschatology. Ay. Anthi sibuyele kubotikology. Eschatology. Leli ligama lelisho kuhlola into ekugcina. So ngale ngicela sibukisane kuko lamhla kafishane ngicela sibuke timo noma kwendeka kwesikhathi sekugcina. Ngicela sifunze namavesi bazalwane bese ngicela sifunze Matthew chapter number 24. Ngicela ungifunzele verse number 3 bese kuba uDaniel chapter 19 verse 20. Wathi Jesu asehledi enthabeni yemincumo bafunzi bakhe beda kuye ngasense bathi sitshele ukuthi letimvo tiyakwendeka nini kuyakwendeka nini lokuyawukhombisa ukuthi sesikhathi sekubuya kwakho nekuthi sekuphela kwetikhathi. Amen ke. Daniel 19:20. Huh? Oh. Okay. Nithe basa. Daniel 19:20 akekho. Kulela kho Bible. Okay. Hayi ngesini bazalwane asiye kusambulo 19:20. Kodwa lesilo sathunjwa kanye nemprofeti wemanga labentati bonakaliso tekudukisa labo labeneluphawu lwesilo nalabasikhonda ngekukhothamela lomfanekiso waso bobabili bajikijelwa baphila echibini lemlilo baphila echibini lemlilo belivutha sibabule. Okay ngicela ungiphinzeleke make khona ngicela sikunake lapho. Kodwa lesilo sathunjwa kanye nemprofeti wemanga labentati bonakaliso tekudukisa labo labeneluphawu lwesilo. Bambani labekentati bonakaliso tani tekudukisa labo labaneli luphawu lesilo. Babe siyakubonga egameni la Jesu ngiyakhuleka Nkosi ukuthi kulesikhathi uvule emehlo ethu ingcondo tethu indlebe tethu sive livi lo likhuluma kwetimpilweni tethu. Amen. Bazalwane ngicela lamuhla sesibuke ngekugijima
sibukelani tindzaba tekwenteka kwesikhathi sekugcina. Number 1 kuze sibe nelwati. Number 2 kuze singadukiswa. Amen. Umuntu lokhona kumdukisa ngumuntu longati, kodwa umuntu lowatiko angeke uzomdukisa. Uma ngasiko sure ungamdukisa, kodwa lo sure ngeke uze umdukise. Ayibongwe inkosi uthi Jesu kuJohane 10 verse 10 ngite kuthi nibe nekuphila nibe nako kucicime. Maye ngicela kusho bazalwane lamuhla kuthi maye umswa kaNkulunkulu umkhulu kakhulu etimpilweni tethu kuthi Jesu wafika nemambala ngekufika kwakhe sathola kuphila lokucicimako. Kuphila lokucicimako ngeke sikuthole nase sifike ezulwini. Kuphila lokucicimako sikuthola ngekuthatha Jesu umfake empilweni yakho. Bese noma Timothy njani unempilo ngoba uNkulunkulu uphila kuwe, ngoba Jesu uphila kuwe. Noma kushaya kuhusha kuyale umehlungu lokuthi Jesu ukhona esikebheni sempilo yakho. Ngicela futhi ngisho bazalwane ukuthi uyabona tinto tihamba tendeke, letinye tende uthuke uphindze ugcine sowukhohliwe nekuthuka uchube kuhambe nje ngendlela lojwayele ngayo. Uthi Jesu niyakhona mosikufunza sibhakabhakanisho ukuthi simo selitulu sitaba njani. Nehlulwa yini kufunza tikhathi. Athi Isaiah mlinzi sikhathi sini lesi. Uma sitophila bazalwane singabone kophasibona sisengotini ngalokuthi wathi umfundisi ingoti lenkulu ukuthi lemizwa yakho ife, ngoba ngeke uve noma sowusha uyawubona nje kusukela ilanga kanti lokuva kwalemizwa kwenda kusinathe kushisa ususe sandla. Ngifisa ke bazalwane ukuthi sihamba kulomhlaba kusukela manje size sifike sibonane nengosi buso nebuso sibe naso sithombe, ngoba uma ufuna kwathi ukuthi likusasa linjani ngicela ukuchallenge mina ukuthi buta iBhayibheli. Na ufuna kwathi nje ukuthi kungabe likusasa limenjani siphetho simenjani, hamba ubute na incwadi. Ekhathini esiningi sibuta itelevision, ekhathini esiningi sibuta Google, noma yini lo ifuna ukubhalela Google nyalo ke legengele encane ayi type vele ithi Google what does this mean. Uveze kakutshela Google ukuthi what does that mean. Ngicela kusho ukuthi uma ufuna kwathi ukuthi siphetho sinjani likusasa linjani buta na incwadi nayo. Ligama lenkosi alibonga. Sineke bazalwane singeke size sihambe siphile impilo lephatheka kulomhlaba singayati lencwadi ukuthi thina. Kumelula ukuthi nathi singathanyeleka ngalokuthi kasikasimi la, kodwa nasi sime la mbhalweni noma tinto tendeka siyakhona kubuka umbhalo, sibuke tehlakalo, sibuke sikhathi sini manje lesi. Ligama lenkosi alibonga. So ngicela ke sibuke ngekweliso lenyoni lama events le tesikhathi sekugcina. Yeqala ngicela sibuke indzaba yekuhlwithwa. Uthi Paula 1 Thessalonians chapter 14 ngicela verse number 16 ema verse lamanenge ngeke siwafunze ngalokuthi asihambisi kwemsundvu sihambisa kwenyoni. Amen. Nasingahambisa kwemsundvu kungasithatha isikhathi lesithe kanti ngiyafuna lokuthi ukubambe naku
bese uyahamba uyotihlolela wena embhalweni. Igama lenkosi alibonga. Thessalonika wekuqala chapter 4 verse 16. Ngobe inkosi luqobo lwayo iyawukwehla ezulwini ngelivi lenhlokomo nangeliphimbo lengilosi lenkhulu nangelicilongo laNkulunkulu. Labo labafe bakholwa nguKristu bayawuvuka kuqala. Qhubeka. Lapho-ke thina lesiyawube siphila ngaleso sikhathi sisasele siyawuhlwithwa senyuke sihlanganye kanye nabo emafini sihlangabede inkosi emoyeni kuze sihlale nenkosi njalo njalo. Ngakho-ke dududanani ngalamavi. Amen bazalwane. Okay, Paul bekabhalela labo labafile ukuthi akafuni ukuthi nihlale ningadi ngalokuthi umuntu nakafa kwendekani. Uthi uma ngabe umuntu afe adana na Jesu likhona lilanga leli awufika lokuhlwithwa. Ligama lenkosi alibonga. Nakavela Jesu bayawuhlwithwa bayawuvuka bona kuqala thina lesiphilako imitimba yethu ishintshe ngekuphathima kweliso sibe siphakama sihlangabeda inkosi. Amen bazalwane. Ngicela kusho ke bazalwane ukuthi kuleti khathi tekugcina kukhona lokuthiwa kuhlwithwa lokungendeka noma ngabe kunini uze uthi Jesu nangabe lenye indvodza isetulo emakabheni ngeke ikhone kwehla ithathe libhantshi layo. Lokho kusho ukuthi kufuna wonke umuntu ahlale alungele kuhlwithwa. Ligama lenkosi alibonga bazalwane. Now ngifunzile ngathola ukuthi boso science ba predictor ukuthi okay predictor ya okay kuthi kukhona aliens labantu labaqhamuka kulama ema planets noma udathi yini kuthiwa bathi alien invasion kuta leto tidalwa lokhanza ukuthi nifikile ngaloko okay sokwendeke kanjani na ukuhlanganisa ngiyabuka ngewami emehlo ngikhanza ukuthi okay maybe yiplan sitha leta naso ngoba nakhona umuntu lo ukholwa kumbhalo usathana. The enemy believes the scriptures. Hayi phela bazalwane uzusho njalo umbhalo uthi uyakholwa azathuthumele ngayinamo bazalwane. So nakufika lesikhathi sekuhlwithwa umhlaba uyawutshelwa ukuthini kuyawuthiwa sekwendekeni ngoba akufunakali ukuthi umuntu akholwe ukuthi lo lokusho iBhayibheli kungilo. Kuze bengilamhla science nakasebentile uma nangaliphikisi iBhayibheli but uzama kona ukuthi akusiko kuseBhayibheli uzama kuveta lokuseqele kanti konke bazalwane kula kunaliphi laMkhulu. Amen. Konke kula embhalweni. So kuze umuntu aduke ngendaba yokuhlwithwa uma kuthiwa kufikwe tithunya talamanye amaplanethi tathatha abantu loyo longakholwa longadi kumelula ukuthi adukiseke. But ngicela kusho kuwe ukuthi siyeta isikhathi sekuhlwithwa bazalwane. Amen. Kwamele ukuthi wonke umuntu lophila emhlabeni abe nesibindi sekuthi nakabuya Jesu ngilungele lami igama libhaliwe encwadini yokuphila. Amen. Dindzaba ke leto tetikhathi tekugcina mina nawe kwamele sihlale silungele ukuthi uyabuya Jesu utawulanza libandla lakhe. Kwesibili bengingabada ukuthi uhlutha kungene kuqala yini noma kulandzele indzaba yekuhlushwa lokukhulu le na Jesu nakakhuluma nebafundzi bakhe uthi kuyawufika kuhlushwa lokukhulu
lele bananangabate ke bazalwane kubili ukuthi one ukhona lo mcabango lothi Jesu uyawuhlwitha ibandla lakhe kungakaqali ukuhlushwa emhlabeni. Amen bazalwane. Amen. Mina nawe ngenteka kube sithandazela lokho vele uthi inkosi akube njalo. Phela kube njalo. Yeah. Bese lomunye umqondo uthi kuhlwithwa kuyafika emkhathini wekuhlushwa. Lokho kusho ukuthi uyawuthatha lo mubi the antichrist after 3.5 years ngoba nakafika thatha yena uyawufika khanze kune chaos lamhlabeni umhlaba ufika uthi ya man yo yebo ke man this is the man nakafika Jesu emaJuda bekamgadzile vele ukuthi Messiah uyabuya uyeda so nakafika Jesu amfakela tipopola buko bona bebagadze Messiah lothi afika abe inkosi abuse nakafika Jesu ufika uyimvu yemhlathelo bathi bona ngakusuye lona Messiah simgadzile kanzi akabonga uNkulunkulu ukuthi lo wakhuluma ukuthi Jesu uyawufika uthi uNkulunkulu akuhambe embili kuhle ngokwemphefumulo wakho kubusa kuyalandzela sikhathi sakho siyethe nakafika Jesu wetela tohlenga umhlaba isonweni emaJuda ehluleka kumemukela because bebagadze lo lothi afika buse nakafika umphikristu utofika yena abuse utofika thathe sihlalo sekubusa kulomhlaba athi Israel nongeke lo muntu esikhuma ngayo umbhalo la sifunze khona lithi uyokhombisa emandla netibonakaliso aconvince noma ende umhlaba umkholwe ngicela kusho ke bazalwane ngoba ngathi noma ngisithola isikhathi nase ngifike lapho kukusho khohlwa buthi utawugatsa nase kufike luphawu lwaSathane kuthi kuyawufika ekuthiwe bese sandla wathatha lo luphawu so sayine ukuthi noma kungendekani siphetho sakho sesihogweni hayi khohlwa khumbula phela ukuthi the same man lendvodza lena ngiyo le yafika engathini yase Eden ikhanza Adam uthi hlalele unikwe umyalo uNkulunkulu uyakhumbuza wafika wathi wathi mina nginguSathane ndakukhomba abantu dlani lamhla wadlala utangivisa solo singenile kuwe siqalekiso naso kugula maye kuwe the day udlala wena hanzi washo njalo bazalwane okay kanti siyabona bazalwane wafika wathi uyabona wena na ungadlala tinjo titakho hambela mnanzi kunenhlakanipho lematima la futhi wena utofana naNkulunkulu wadlala kanjalo ke bazalwane umbhalo uyasifundisa lamhla ukuthi nakafika umphikristu athi thatha liphawu lakhe angeke asho ukuthi lithi wakhombisa ngemandla kuze abantu bamkholwe what you must underline the scripture ukuthi deceiving them so umqondo ke lomunye uthi hayi iyawufika kuhlwithwa emkhathini wembuso wekuvela kwemphikristu ngoba nakafika kuyawuba nekuthula ngoba uyawufika khanze kune chaos njengoba nje hey man khona man ya man njengoba nje ubona nje ukuthi yazi chaos vele kulomhlaba amen amen okay ndaze phinze ngikhohle angasale ngenca khona lokunye umbhalo lokhuluma ngako ngalokubusa kwalendvodza ngase ngufaka context bazalwane nase ngifika kulele etinye igabana inyalo nje asikubambe kahle konke ngilokuthi lo mbuso wakhe uthi awuthengisi ngephandle kwaleliphawu
So lolu Paul kunika ama benefits ekuthi wena ungathenga uthengise ekuthi wena luPaul khona yebo buya lana ithenda yakho uthi wena Paul kude khohla wena ngeke ungene usho nala sitolo hawu amene wanya lokho ke bazalwane kungenda ngibone ngifunze kuleti khathi lesiphila kuto lamhla ligama lenkosi alibonga bazalwane ngiyathandaza ukuthi inkosi yami singafikelwa kujwayela ngoba lo moya wokujwayela umelula uyathuka emva kokuhamba kwesikhathi umuntu uyabona uphiza ubuyele nje uhambe ngalendlela bosolo uhamba ngayo kanti lana kwenteka uyathuka uthi manje kwenteka ngifisa nje ngathi inkosi ngasipha lowo moya wekwati ukuthi live lakhe liqinisile ngileti khathi leti Jesu lekakhuma ngato amen bazalwane kude izathu sekuphile kwesabeni ngoba sikuKristu amen bazalwane uNkulunkulu sesihlalweni kuze ube phakathe amen sitawubona mafishane ezisigijima ngaleliso lenyoni so kude kuthi nje kasati sikhone kwathi futhi ukuthi nasesati kuhamba kwethu kutawushintsha ligama lenkosi alibonga emva kwerapture ke bazalwane asibuye ekwahlulelweni kwalabangcwele the judgment seat of Christ lapho kuya bonke labahlwithiwe ngibaphi ngilabafe bakholwa ngulaba lathi nakabuya Jesu wakhanza bakholwa so nabo ke labaya ekwahlulelweni nguKristu lelo langa uyoyibona inkosi yamakhosi ude kuyo ifike ithi well done wende kahle sisebenzisa lesilungile itolo besifunza ukuthi utawukufeza lo uNkulunkulu lathe lakudalele kona angisho bazalwane inkosi yami ngicela ukukunika ke bazalwane ukuthi leyo judgment leyo ayisiyo ijudgment yokuhlola ukuthi uyangena nezulwini noma cha ijudgment ukuthi inkosi yasemazulwini ifike ithi wende kahle uthole umqhele amen umbhalo uthi kuyawubukwa ngekwemisebenzi yakhe lemihle nalemibi now nase kukhulunywa ngemisebenzi lemihle nalemibi so yacabanga ukuthi Nkosi yami ngabe imisebenzi yami lemibi ke wafika nje le kule judgment yathi kahle ukuthi so ufikile ekhaya into le tawendeka nje nangabe okay lokuhlolwa kakhulu kule judgment ngekwenhlitiyo yami ngilokwethembeka kwakho kulomsebenzi ngula kunikete wona ngilokwethembeka kwakho kulesipho uNkulunkulu akunikete sona ngilokwethembeka kwakho kule livi nakalikhuluma uNkulunkulu nawe amen so le misebenzi lemibi bazalwane khumbula phela kukhona labathi alikho izulu lamahala ungena ngokusebenza hawo ansayati nilele ngoma lena yatiwa ngemngethwana but ngicela kusho umntwana kithi kuthi kude umsebenzi lo takufaka ezulwini uma umusa waNkulunkulu le Jesu aqitha ingati yakhe kuhlanda tono takho uyekela ungawemukeli kude umsebenzi lo wokufaka ezulwini siyongena ezulwini ngenxa yemsebenzi wesiphambano ngekuthi uvumile ukuthi wemukele inthethelelo yetono leta ngenxa yesiphambano amen sisebenza ngoba sisinzisiwe asisebenteli kusinziswa ligama lenkosi alibonga asendlule bazalwane siye ku the great tribulation kuhlushwa emhlabeni now lokufika kwemPhristu nekuqedza kwakhe kutawuthatha iminyaka lengu7 nakavela nje 7 years uma libandla litabe likhona kusho ukuthi utovela lo babe angateki until 3.5 years but uyowati kuyoba kamqaqela nje lelo langa afika kaIsrael angena endlini yaNkulunkulu athatha sihlalo saNkulunkulu athi mina ngiNkulunkulu
ngilapho ke Israel ayobona khona ukuthi hayi sinenkinga. Amen. So after ke lo 3.5 years kuyoqaqa ke Israel bese uphula lesivumelwano latabe asayinile naye kusuke ke kuhlushwa kwaIsrael. Wonke umuntu atholakale indlela ukuthi akathole luphawu lwa 666 esibundini noma esandleni sakhe sangasekudla. Amen. Okay. Bese ngombhalo uthi wonke lomukele leliphawu lwalendvodza uyawuphonswa echibini lelivutha umlilo la yona iyakhona nemprofeti wakhe netingilozi tonke wonke ngilomukele leliphawu. Hayi ngoba uNkulunkulu sebumenyanya kangaka umuntu ngalokuthi once you take the mark there is no way ungakhona usinziswa ngayo. Nkosi yami sikhatha singivumele uyamkhumbula Daniel nakachaza leliphupho lenkosi uthi ngibona kuhlangana clay ne iron kuhlangana luthusi noma insimbi ihlangana nelibumba. The system is such that wathola loluphawu angeke uphinze ukhone uvumela inkosi kube ngaguqula lempilo yakho. Umbhalo ke uthi labanenge bayolala labanenge bayawuduka balithathe. Ngikholwa ke ukuthi labanenge labayowala leliphawu ngulabatiko ngilo ngakhanza ukuthi uyahamba ukhanza irapture seyimshiyile ngoba yakushiya irapture kusho bona ke ukuthi hayi ke sevele kunjalo ke sekuvele kunjalo. Umbhalo uthi kuyaba nenhlupheko lengazange sebe khona lengayuze futhi bekhona. One hand uNkulunkulu uletha lulaka lwakhe kuthi inhlitiyo letala kuphendvuka. On the other hand umphiko uKristu uthi thatha loluphawu ngale kwaloko asengibuke nje ukuthi ngabungala njani nje ngikuphe nje very simple scenario athi wena unemanga utalithatha loluphawu wena utalithatha loluphawu awukhamisa sengibomanga kamatilo asele womatilo okay asemanenge la uthatha linye lamhla awubise lidlawula ngidalibona lele linye kusasa ngiyatibekisela bazalwane. But ngifuna ube nawo lo mqondo uthi akudlalwa lapho. Then votsa le isebhizinisini nayo ifuna ukuhudula bayo iye nabo ekufeni kwaphakathi. Lo bunyalo ngikhuluma nawo lizulu lesebhizinisini lifuna wonke umuntu asinziswe agejwe kufa. Ligama lenkosi alibonga. Emva kwekuhlushwa kuyawuphela lokuhlushwa lamhlabeni ngembi yase Magedon. Amagedon. Kulembileyo ngila lomphiko Kristu uyokhuluma lanze emave emhlaba kuphume tonke etimbi netikhalelo ngaqabanga dibhekana naIsrael. Disuse Israel lamhlabeni. Ngoba nguye lo letha kuhlupha. Israel bazalwane ukhona ngoba uNkulunkulu eplanini lakhe abeletha umsinzisi emhlabeni. Amen. 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 So kufihlale ukuthi kuyimfihlo, it's a mystery. Majuda gadze Messiah wabo kanze planini laNkulunkulu uletha umsinzisi wemhlaba. Ligama lenkosi alibonga. Sisinzisweke kanjalo ke bazalwane. So sitha akusuke Israel emhlabeni. Ngilapho ke ibuya inkosi yasezulwini, his second coming afike emhlabeni akhanza umhlaba noma timbite emhlaba tibhekene naIsrael. Uthi umbhalo ngemphefumulo wakhe nje lo mphiko Kristu you will consume him. Ningayinamo bazalwane. Nangemandla ngatimulo yakhe maye muhle Jesu umkhulu Jesu yesabeka. Ligama lenkosi alibonga. Bese ngenkemba lephuma emlonyeni wakhe tonke leto timbite emhlaba
kuyawubhubha. Emva kwaloko bese kuba nekubusa kwaJesu emhlabeni nebazalwane lala abahlwithiwe nanaba ke le batawube balile kuthatha liphawu lemphiKristu. Umbhalo uthi bayovuswa nabo labo bahlanganyele nelibandla kusayiwe emshadweni nikaye nami sibazwana. So abuse ke 1000 years Sathane netingilosi takhe aphonswe emgodini longanamkhawulo 1000 years. Emva kwale minyaka le1000 nakukhululwa lapha iphuma indvodza iqhubekela igcine khona. Iyofuna letamthola la ngayikholwa kuthi buyani la inkinga nayi lapha. This time akusasiko ukuthi silwa na Israel but nyalo sekuliwa nalombuso waKristu. Ligama lenkosi alibonga. Nayo ke impi yekugcina ke letawendeka la kulomhlaba. Emva kwaloko kuleyo mpileyo Sathane naye aphonswe echibini lelivutha umlilo bese kushoda munyeke umuntu lo yokufakwa echibini lelivutha umlilo. Umbhalo uthi wonke umuntu. Okay, sengigijime kakhulu. Emva kwaloko bese umbhalo uthi kwavela isihlalo the great white throne kwehlulelwa kwekugcina. La uNkulunkulu nakavela Nkosi yami umbhalo uthi umhlaba wabaleka awukhonanga abanemehlo kumbuka. Lizulu labaleka langakhona kumbuka. Lwandle nekufa nako konke kwakhipha bonke labafa. Lwandle lathi buyela hamba ubonana nemdalo wakho. Kufa kwathi hamba ubona lo wakudala. Wonke umuntu uyawuvela phambi kwaleso sihlalo ngephandle kwanaba labahlwithiwe nanaba labangakalithathi liphawu lemphiKristu. Kwehlulelwa kwekugcina kuvuswa kwanaba labangakathathi liphawu nabahlwithiwe. Umbhalo uthi ubusisiwe lo thatha ingcenye kulokuvuswa lokho ngoba wonke umuntu lo uyawuvuswa kulokwesibili. Wonke lo uvuswa lwethu uvuselwa kuyawehlulelwa uvuselwa ijudgment. Athi Paula akusekho kulahlwa kulaseba kuKristu Jesu. Laba kuKristu abasayi kuyawuhlulelwa ngoba bona behlulelwe nini na Jesu athweswa liqala na Jesu alenge esiphambanweni kwakwehlulelwa wonke umuntu lokholwa kuJesu. Amen. Emva kwa lokho wahlulela incwadi iyawuvulwa ngilapha umbhalo uthi konke kuyoba sebaleni. Hayi kuphela umuntu la kwenda naloko setinhlitiyweni nemizindlo yetinhlitiyo konke kuyoba sebaleni. But ngicela ukunika sibindi sekuthi uma Kristu abusa impilo yakho wonke lo sinzisiwe akayi kulokwehlulelwa lokho. Lo yakulokwehlulelwa kokugcina uwathi nje ukuthi ibhemile kwasho botsotsi. Hayi bhemile. Uthi lo munye nakayikhuluma athi uyabona le ndlela kayohlulelwa ngayo indvodza lenye iyawuthi ihlalele nje ngoba konke kuyabe kusebaleni asho mos. Iyathi ihlalele nje kusashaya lapha kubo number 3 number 200 yona. Ethi uyabona ngihlalelele itela ibithatha libhantshi layo ithi nzitha ithi ngilayeleni indlela lezo gweni ingakuphi. Nkulunkulu luthando. Nkulunkulu wathanza live kangaka wathumela indodana yakhe ukuthi ngiloyo naloyo lokholwa nguye angabhubhi. Akusuke kwahlulelwa lokumnanzi kodwa ngake ngabuta ngayela inkosi ngangibuka ngibukhala ukuthi inkosi lapha yathi inkosi asengikubute one thing. Uma unemntwana lomthandzako yes ngosi asuke umntwana agule ungenda njani? Ngithi hayi phela Nkosi uyathi ukuthi ngamenda njani nasho mona ngambeka tandla ngihambe ngiye kubodokotela ukuthi ngicilongene nasho mona nabathi kudzingeka imali lengaka noma ngabe yini lenginayo ngayithengisa ngithathe le mali kusita lo mntwana nasho mona. Bayathi umuntu olandelayo kuyathini wathi nangabe ke angaphili
lapho afe wenda njani. Kodwa kunye lokusela yini bazalwane lithuna phela kanjalo ke lizulu kude lelingakakhiphi likhiphe impilo yaNkulunkulu kuletha umsindisi emhlabeni. But uma umntwana solo angaphili afa umenda kanjani? Ngoba uyamenyanya lo mthanza kakhulu yena umyise emathuneni ngoba ngiyamthanzela umuntu nami lona mfuni mina tawuhlala la kimi ngeke angisho ngizozana lokwehlulela kwesibili ke ngiloko inhlitiyo leyale kumukela lothando nesinziso uNkulunkulu alethe emhlabeni. Silapha lamhla bazalwane ngicela ukukunika ukuthi nato ke tindzaba leti simele phambi kwethu. Munye umthandazo wami ukuthi kuhlwithwa kwalabangcwele kungakugeji. Kuhlwithwa kwalabangcwele kungangigeji. Ngoba lokutawusala la emhlabeni kujajwa sono kumati makakhulu. Ngiyacela ke inkosi siphe lo musa isiphe lokutimisela. So yabona ke ukuthi kuthatha Jesu empilweni yakho akusilo lide. Utimisela njalo kukhonda yena akusilo lide. Akusinje ukuthi awusuka abanani laba banani akabonga uNkulunkulu asivule emehlo sakhona kubona into tangale kamoya. Ligama lenkosi alibonga. Cela sicimele. Uma ngabe ukhona lamuhla uyathi ukuthi ligama lakho alikabhalwa encwadini ekuphila noma awunaso sibinzi sekuthi ligama lakho libhaliwe yini, ungaphuma kulomnyango sewunaso sibinzi sewadi. Leti mnanzi tindzaba tithi ungakwemukela lamhla kuthethelelwa kwetolo takho ngekwenda nangu umthandazo. Ngicela sithandazele umthandazo ungilandzele. Thani babe ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu abuse impilo yami. Ngiyakholwa enhlitiyweni yami Jesu wafa afela tono tami wavuswa ekwefeni. Babe ngiyabonga ungithethelela tonke tono tami. Kusukela lamuhla ngingumntwana waNkulunkulu, ngisinzisiwe, ngidelwe kabusha egameni laJesu Kristu Nkosi. Amen. Ngicela ukubongela ke kuleso sinqumo nangabe bowuthandaza lo mthandazo usuka enhlitiyweni. Ngicela nasiphuma sonke sihamba usale ngemuva wena lapho, then utase uyeda kimi ndabe ngimelapha sitokhona kusitana kuchubekela phambili. Inkosi ayisiphumusa sisaphila kuleti khathi leti nje, ivule indlebe tethu nemehlo ethu singayengeki kodwa sibe siphila sathi ukuthi lo ngetulu kwakonke uphila kithi, siqiniwe esandleni saNkulunkulu futhi siyathi ukuthi liyeta lisuku la inkosi itawubonakala khona. Inkosi nivusise. Amen.